khona manjalo yaxamalaza i-TLB ixamalazwe phi ke uJohn Ross lo yabona sibheke hapa sisemhlathuze into esizele nje kunombuzo sike sawubuza ubuqonde ngqo ku-MEC ubuthi umbuzo ithini iplan ngendaba yama-truck yokhumbula ukuthi ama-truck la sekuyi-crisis phela la agcwele ku-N2 agcwele kuJohn Ross ayenza ukuthi uma uye emsebenzini ungabinayo ishow ukuthi uzofika noma uzokufika kodwa-ke ngenhlanhla kaNkulunkulu sithe masikhuluma last week Thursday waphakamisa isandla uMhlathuze umasipala ngephimbo likababa uGina wathi cha singeza la sizolalela kahle silalela umeya silalela uMM naye abekhona kebe sithathe nje through ukuthi bona bathini banayo iplan ithini khona into ebhaliwe ayikho into ebhaliwe bazonwa amakhanda noma bazothi nansi indawo esizoyisebenza ama-time frames akhona athini yikho ke sila namhlanje baba umeya baba uMM nangu baba uGina ngale bathathi bamsitha phela umnyango womhlaba umphathi womnyango womhlaba ucabanga umhlaba ngoba awunawo umnyango kodwa umhlaba umhlaba ubani umama uMesindonga ondonga walls ondonga walls abakhwanazo onkwali yenkosi yes bafika bangena esingisini ngizoqala ngakuphi ngiqale baba umhlonishwa zethule emphakathini wase South Africa usithathe through ukuthi cha uthe wena unayo iplan njengosobaba wala unayo iplan awutshele umphathi wase South Africa umhlonishwa ubani uKhansela uNgwezi umeya womkhandla waseMhlathuze yebo baba ithimba lakho hamba nalo la engikhona khona uMunicipal Manager yes umnumzane uNkosenye Zulu yes Deputy City Manager lo yes uMesindonga wakwa City Development yes Manager waka Communications lawyer umnumzane uGina yeah Manager officelami umnumzane uMncwane siyabonga kakhulu baba mhlonishwa ngale kokupholisa amaseko siyabonga ukuthi uhloniphile sikubambe ngejazi kwakhona kwayizolo siyabonga lokho nje ukuthi abahlonishwa bayakwazi ukuthi ke uma sifika singenawo amagama singono name kodwa bekwazi ukuthi cha sokulinda ngoba siyayibona lento eyifunayo ukuthi imqoka kakhulu udaba lwama-truck lukhathaza wonke umuntu wase South Africa uMM ade engikhombisa no carte blanche sibamba amakhanda kodwa wena uthi kubantu base South Africa bengakwethemba uthi bengamethemba sikwethembe sithathe through ukuthi sikwethemba ngaliphi ikhona indawo khona into eyibhaliwe unawo ama-time frames awusithathe through well angithokoza kakhulu nokuthi baba Msweli uzihluphe ngokuthi mawudlula njalo usuka le ngakithi eMtubatuba ubheke eThekwini wenza umsebenzi wakho both lo okuholelayo nalo nomunye nje oyi-service to the nation yes ube worried ngesimo osibona kwimigwaqo kakhulukazi umgwaqo N2 angiqale ngokuthi uma kubheduka i-demand yamalahle emazweni aphesheya siqale ukuthi sibone ukuthi sibe nenkinga kakhulu la endaweni yaseMhlathuze kwande kakhulu ama-truck kanti idolobha lethu laseMhlathuze noma ihaba lela eMhlathuze ayizange iplanelwe ukuthi izo-receive iy'mpahla kwihaba noma izikhiphela ngaphandle kwezwe ukusebenzisa imigwaqo kodwa iplan yayikuthi kuyosetshenziswa ojantshi beyitimela siyayazi-ke i-crisis ekhona ezweni lonke ngendaba zojantshi beyitimela nathi sinayo leyo crisis la endaweni yaseMhlathuze so-ke kuphoqa ukuthi labo-ke abaziphilisa ngokusebenza ngokulayisha amalahle neyimayini basebenzisa imigwaqo yethu manje imigwaqo yethu la eMhlathuze isetshenziswa kakhulukazi lo uJohn Ross ohlanganisa idolobha lase-Richards Bay nedolobha lase-Empangeni omabili lamadolobha ayizizinda zomnotho kuthina futhi axhumanisa abahlali ngoba kunemisebenzi kunamafema akhona Empangeni kunamafema akhona futhi eRichards Bay kunehub eRichards Bay kunabantu abahlala eBay kuneyitolo nakho konke okunyonga kucabanga ukwenza abantu babe ne-movement kuneyikole kuneyibhedlela cishe ibhedlela esinazo ezixhunyiswa yilo mgwaqo nje uJohn Ross cishe zingaphezulu ka4 so-ke kubalulekile ukuthi senze sure ukuthi umnotho uyaqhubeka udlule uhambe ngoJohn Ross kodwa futhi nabantu abaya endaweni ezahlukene bayakwazi ukuhamba imigwaqo iphephile so-ke sibe senza iplan yokuthi sithathe over i-crisis
kahulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke ngoba lama problems okugcwala kangaka emgwaqeni njengoba ngikhuluma ngendaba yama-truck awadaliwe yithi njenge-local municipality kodwa ama-problems wa-inheritayo ngoba ngeke sesibukelele umnotho siyawudinga njengomkhandlu wasemhlathuze njengoba usinikeza umnotho nemali eningi thina ikakhulukazi bakhona kwehaba nabantu abaningi abaqashiwe so fanele senze izaba okulingana namandla ethu nangebudget yethu so uzobona ukuthi-ke ama-truck emva kwalokho siwamise ku-N2 singenisa ama-truck ngokwedimandi esuke ifunwa i-port mayithi i-port lethani senginaso ispace sama-truck awu-30 sithethele lawo ma-truck awu-30 adlule ukuze sikwazi ukuthi abantu bakwazi ukuhamba ku-John Ross nama-truck futhi akwazi ukuhamba so utraffic wethu iwona ma-resources amancane esinawo nesi-aphilile isikhathi eside ukuthi siyacela umnyango we-province ungenelele wazi-ke nawo wadeploya-ke cisha amathimba amabili uyayibona emgwaqeni bekhona nabo kodwa-ke lokho akukho sustainable into e-sustainable ukuthi senze i-truck stop ngoba lokho esikwenzile lapha uSunrun nakho uneyikhalazo futhi nalabo ababhekele ezemvelo baneyikhalazo ngoba umuntu uma ehlele ku-N2 for 3 hours uma ifikelwa isikhathi semvelo usuke kuphoqa ukuthi uzoya khona lapha ehlathini usuke kwenza ukuthi lokho kungabiza abantu abaningi abazodayisa informally badayise lonke uhlobo lokudayisa emgwaqeni yethu kugcina isimo singasesihle singakwazi ukulawula nokusebenzisa ukulawula nje imithetho kamasipala so-ke umkhandlu bese uhlangana-ke ey'nyangeni ezine ezedlule wahlonza le ndawo esime ngemva kwayo ukuthi izoba i-truck stop le ndawo ngokuyihlonza kwethu iku-15 hectares inga-accommodate ama-truck awu-350 sesi-awadile futhi inkampani eyamakhosi sesi-awadile ukuze baqale-ke basebenze suke kufanele ukuthi kube khona iminyango eminye kahulumeni engenelelayo njengomnyango oholwa ubaba uDuma wakwa-economic development and environmental affairs kufanele ukuthi ungenelele ukuze ubheke ukuthi iy'hlahla lezi ey'la singakwazi ukuvele siyingene njengamafosholo noma kufanele basinike i-authority ukuthi singaqali senze lokho ngenxa yezathu ey'thize sesibabhalelile-ke basiphendula bathi impela le ndawo njengoba kuyindawo esineminyaka eyishumi ingakazi siziklerishwe kufanele si-appointe thina umuntu ozosilekelela-ke ukuthi asilungiselele lolo daba-ke lwe-EIA sekwi-process-ke njengomasipala ukuthi si-appointe lowo muntu-ke ozosilekelela kwi-environmental impact assessment sibe futhi ngoba ikhona enye indawo esasivele siyizonile eminyakeni edlule njenge-truck stop ewu-5 hectares khona la e-Altin okusho ukuthi east of where we are so-ke sasesenza i-arrangement-ke sasayina i-lease nayo le nkampani esiyi-appointe la ukuthi okwamanje ngoba yona yayivele izoniwe ukuthi ingaba i-truck stop ababa beyisebenzisa abanikezwa 5 years ukuthi baqale-ke bayisebenzise basekuthola ukuthi nabo-ke le ndawo isino-10 years nayo ingaklerishiwe nakhona futhi bathiwa asalandele-ke leyo process leyo siyayilandela-ke leyo process kodwa sinxusa kakhulu le minyango ethintekayo eminye okumnyango kaDuma umnyango kababa uHlomuka ngoba ngokuhamba kwesikhathi njengoba sizokwenza i-truck stop la lo mgwaqo esikuwona udalela ukuthi uzohamba ama-truck ne-planning yakhona yonke ikhomba ukuthi kuyofanele ukuthi uSunrun no-DOT babe involved nabo ngoba umgwaqo uJohn Ross akuwona umgwaqo ongaphansi kwaMhlathuze Municipality umgwaqo ongaphansi kuka-DOT thina okwethu nje ukumanager loko naloko okungaba kukuncane but in terms of ukuthintwa kwayo i-infrastructure itself i-Department of Transport no-Sunrun basuke kufanele babe yingxenye so ngizama ukuthi thina we have got a plan kodwa i-plan yethu ukuze execute-ke idepende ekuthenini eminye iminyango nayo ithi come on board siredi-ke ngokubambisana namanye ama-private industries for instance uHulamini la e-South 32 kwasinikeza iy'moto eziwu-6 zakwa-traffic ngoba nawe ubona ukuthi sinenkinga yokuthi ama-resources zethu mancane at the same time nabo banama-products ofuna bawa-transport into the harbour okungafanele ahambe isikhathi esithize abambezeleke emgwaqeni so I'm trying to say Ngwenya thina sinawo ama-plans lokho esikwenzayo is part of i-Safer City Crime Prevention Strategy yasemhlathuze si-adopthe ngoDisemba ngonyaka odlule la khona sifuna usiqinisekisa ukuthi abantu bakithi emhlathuze baphephile emgwaqeni baphephile besemakhaya
baphephile nje mawuse Mhlathuze kufanele uzise ukuthi you are safe futhi kufanele ukuthi uqinisekise nawe ukuthi uyakwazi ukuzinakekela kufanele siqiniseke ukuthi umnotho wethu safe so ke ama private industries are coming on board to assist us ukuthi realize our safer city crime prevention strategy. But for more other details are technically ngwenya thina we are not technical people njengosopolitiki. Yes. Kodwa lokho bengikusho kuyikhona okuyikho ngoba ama decisions athathwe yithini. Yes. You can also refer to the city manager and uMiss Ndonga wakwa city development. They will be able to get into ama details amaningi are technical in any question ongafisa uba uyibuze. Siyathokoza. Akuthokoze mina. Mhlambe ke sizothi before siye kubona okwala uMhlathuze wona uthi umi ngomumo umi ngankomo ukuthi lento le selingasuka ibhola lihlale provided laba abanye oza kwethu no makhelwane bangenile baligqoka ijezi ukuthi cha singabanga ndawonye siyalisusa ibhola. Siyabonga kakhulu. Sengizo ngize ku asithathe through athi 1 2 size sokugcina kuMiss uNdonga asikhombise ukuthi kukhona okubhaliwe bengingasi-emailela ngoba lokho kuzosiza la sothi masiqeda la lokho enimi ngakho ngankomo mina sengiyakuthatha sengihambe ngiyofuna i-office kababa uDuma ngizolicinga ngilazi ukuthi kuphi ngizolicinga ngize ngilithole ngithi mina eMhlathuze banginike lokhu bathi balinde ibhola eliqhamuka noma ngabe beza nopam ibhola bazoza nalo ukuze kulungele yana ngiqede lapho ngiye kwa transport ngicinga ubaba uHlomuka ngize ngimntona ngithi baba uHlomuka nansi into ngoba sesifuna ukuthi ke masikhuluma thina esekhaleni sikhulume ngento esiyiphethe okwamanje bazothi mabeqeda ukungichazela sengiyazi ukuthi nami ngikhuluma ngento engiyiphethe cha lokhu ngubonile umuntu ongampela ushayile on goal kungaba usibani bani ngoba inhloso ukuthi sizi ukuthi sonke siyaphambili lento izoshesha yini ukusolveka mayingasheshi izobibambephi ngicabanga ukuthi yes nongalo yes umthetho sisekelo waseNingizimu Afrika njengoba siwazi yes establishe ohulumeni abathathu yes uhulumeni kazwelonke ohola uMnumzane Ramaphosa yes owesifundazwe ohola umama uDube Ncube yes bese kube uhulumeni wasekhaya oholwa yimi yes uqhubeka umthetho sisekelo uthi labo uhulumeni banesibopho sokusebenzisana noma sokusebenza ndawonye ukuze abantu bakithi bathuthuke yes so lokho sikwenzayo sikwenza understanding ukuthi sinesibopho sokuthi sibambisane neminye iminyango yes sababhalela futhi leminyango yombili njengoba ngisho masiqala sidila nalolu daba they are aware of the process they've got letters kuma desk abo ngoba sasazi kahle ukuthi ngeke sikwazi ukuya phambili uma bona bengekho so impela siyabanxusa njengoba sasivele senzile ukuthi sibamsalele ngoba nabo nje ngeke baze bayakhe babengeke bewakhe umgwaqo uJohn Ross yes benemali benayo mawukuthi uMhlathuze wawunqaba nomhlaba wawo ukuthi kwakhe umgwaqo ngoba umhlaba lo ungaphansi koMhlathuze yes so ke ngizama ukusho ukuthi khona ukuqala la isinxusa khona ubamswana nohulumeni laba abanye uhulumeni esifundazwe nokazwelonke from time to time la isuke sinomhlaba thina ngoba umhlaba onwa yithina siya engage ukwazi ukuthi ku develop indawo yakithi yaseMhlathuze so namanje siyabanxusa okay siyabonga sithathe through Mageba ukuthi ke wena uzosikhanyisela kuphi manje angithokoza kakhulu nongalo wethu ngokuthi niphume nize kithi nizokhulumisana nathi ngalolu daba engakusho nje kafushane ukuthi phezulu kwalamazwi asebekwe ubaba umhlonishwa uZikode sikhona nezinye inhlelo esizenzayo njengokuthi enyangeni ezimbili ezintathu ezedlule besilwa kakhulu nodaba lokuthi labo abasuke belethe ilahle bafike balibeke kuphi esifike sakuthola ke ukuthi besebenze icabhogwana lapho beke ingqonjana zelahle okuyinto kade iphazamisa amabhizinisi iphazamisa nabahlali siyeke sahamba saye high court eThekwini ngenhloso yokuthi sicoshe iorder yokubaxosha yes lokho ke sikwenze ngempumelelo enkulu ngoba ijaji lela sidabukela uma ngabe silibeka udaba ukuthi uBMW akasakwazi nokudayisa imoto kahle ngoba ziyangcola ngenxa yesisi lesela kodwa ke ijaji ke likwazile ukuthi uma sivela phambi kwalo repeatedly lasikhiphela iorder kubona bonke sikhuluma nawe nje sebelisusile ilahle abaningi babo
kepha bakhona abanye abambalwa abasalibekile ilahle ngendlela engalandeli umthetho. Nabo ke labo ke sebaxwayisa ukuthi siseyithendeni zabo soqinisekisa ukuthi uma ngabe bengawulalela umyalelo wenkantolo sothatha ezinye inyathelo zokuthi bavalelwe bagqinywe ejele ulahlwe ikhiye ngenxa yokuthi abohlola umthetho wase-Republic of South Africa. Phezu kwaloko ingqalasizinda ngendlela ehlelwe ngayo mangikhuluma ngomhlaba nengqalasizinda imigwaqo ekade ingadalelwanga ukuthi kuzoba nama-truck amaningi kangaka ahamba la uJohn Ross. Yes. Engaqinisekisa ukuthi njengoba umhlonishwa umeya kade esho ukuthi izwe la-South Africa lilimele kakhulu ngokuthi uloliwe ushoda. Ucwaningo lithi iyitimela eyishodayo zu-158 iyitimela nje eyisukile kwi-fleet. Yes. Yes. Ingakho-ke kunalolu hlelo-ke lama-truck esingakwazi-ke ukuthi njengoba lezo yitimela zingekho ukungalungisa kwazo ingoba kukhona yini abazuzayo ngokuthi kwanda ama-truck kangaka, kepha esikwaziyo thina njengomasipala ukuthi sibhekele inhlalakahle yomphakathi, sibhekele ilungelo labasebenzisi bomgwaqo ukuthi bahambe emgaqweni ophephile. Nokho-ke ngithi angikudlulise ukuthi njengoba sinohlelo nje le-Transnet lokuthi ama-truck ame ku-N2 njengoba kade kuchaza umhlonishwa umeya bese siwafaka kancane kuyadabhisa-ke nokho ukuthi u-Department of Transport awubukeki udeploy i-team enele emgaqweni ku-N2 uqinisekisa ukuthi kune-order lapha, you know, in as much as ku-N2 kungeyona i-truck stop, kodwa ngoba amakhona ngenxa yokuthi mangabe singawamisanga khona adala umonakalo omkhulu la ku-John Ross Highway. Ngakho-ke siwamisa khona lapha. Ngakho sicela u-Department of Transport siyakuthuma baMsweli ukuthi sicela ukuthi andise amaphoyisa lapha ngoba ama-truck ayababulala abantu la isuke emi khona eqolana enza lokuya. Okokuqala. Okwesibili kuyaphoqa ukuthi ukuze sivikele ingqalasizinda kube khona uhlelo esinalo lokuthi njengomasipala siyazi ukuthi uhlelo lokumanage ama-truck awona umsebenzi wethu. Yes. Umsebenzi kahulumeni kazwelonke. Kepha-ke ngenxa yokuthi nawo ama-truck angaka akasebenzisa ingqalasizinda umphakathi waseMhlathuze ngoba wahambi kuJohn Ross kuphela wathola yonke indawo. Siphoqelekileke ukuthi sibhale umbiko osusemkhandweni, umkhandlu wasunquma ukuthi cha akube khona i-road levy ezokhokhwa ama-truck ukuze sikwazi ukuthi imigwaqo sikwazi ukuyisevisa, sisevise nengqalasizinda. Ngokunjalo nje umhlonishwa umeya kade esho ukuthi sovula i-truck stop la, zonke lezo zinto idinga imali. Ngakho-ke akuzukuba mahhala, bazokhokha. Mntakamsweli. Le levy okhuluma ngayo izokhokhwa mase kulungiswe ingqalasizinda or nizoyiqala khona uhlelo enalo lokuthi umuntu mayehla kufuna akhokhe izokhokhiwa kanjani? Konke kuyahambisana Mntakamsweli, konke kuhamba kanye kanye. Oh yes. Sixhumeneke nomkhandlu i-council shipping councils ukuze sikwazi ukuthi silikhulume udaba lokuthi le levy izointroduceya kanjani ngoba sifuna ukuyi-introduce through bona ngoba ibona abacontrola imikhumbi leso kuzothatha impahla. Yes. Mntakamsweli. Okay. Mhlawumbe sesivala in terms of manpower ikustretcha kangakanani njoba ngiyakhumbula ukuthi amaphoyisa akho unenumber ethize for ama-point athizeni njoba kunalolu hlelo lwama-truck bakustretcha kangakanani khona-ke siyofika lapha kwi-overtime usufe kangakanani usukhokhe kangakanani? Hayi Mntakamsweli, indoda phela ayibonakali mangabe igquma yenzani igqiha kunzima kakhulu ngoba uhlelo lolu sasingahlelela. Akekho wayazi ukuthi kuyoba nje. I-overtime silimaza kakhulu njengomasipala. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi uhlelo lolu le-road levy balingene masishane ukuze i-function esiyenzayo ikwazi ukuqhubeka. Okunye okubalulekile Mntakamsweli ukuthi lo msebenzi obukeka ungathi usu-permanent ngoba uma ngabe ubuka ilinganiso zama-truck zibukeka zanda unyaka nonyaka. Kangangokuthi kusukela nje ku-2001 njengoba si-2023 isibalo sama-truck asemgaqweni inyanga nenyanga sesiphindaphindeke kabili nangaphezulu. Oh yes. Leyo nto ikhomba ukuthi-ke sinesibopho-ke njengomasipala ngoba sazi ukuthi i-traffic law enforcement umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi siyayandisa i-manpower yethu. Lapho-ke so recover khona imali yamaholo
imali ye-overtime kuyo le road levy esikhuluma ngayo. Oh yes. Ukuwabeka ubameye ukuthi le ndawo icishe ibe ama-hectares awu-15 yes awuthathe through olwakho uhlangothi ukuthi usuprepared kangakanani amaphepha akashoda ngani makhona la ashoda khona. Okay, umhlaba ozosetshenziswa ngu-15 hectares. Yes. Kodwa phambi kokuthi inkampani le iqashiwe ngumasipala ukuthi isenze le truck stop isebenze, kunama studies ekufuneka enziliwe. One of them lento kuthiwa yi-environmental impact assessment. Yes. Environmental impact assessment isemnyangweni wakwa environmental affairs in the province, le department ekuthiwa ngu-ETIA. So kuye kufuneke ke ukuthi sithole uqhwepheshe ozokwazi ukufaka i-application on behalf of umasipala asubmite emnyangweni, and then umnyango ucubungule ube sosinika ke i-decision on that. Yes. Umasipala ke sewumqashile umuntu ngokwenza lokho. Yes. Seqalile ukusebenza, akhona ama-meetings ebesesiwenzile no-ETIA ukuzama ukubuka ukuthi yikuphi ekushodayo kwi-application, yini ekufuneke yenzekile njalo njalo. So that process is well underway. Basinikile ke yama-indications ukuthi mhlampe ngabo October November bobe sebephothule loyo msebenzi ne-decision iyobe seyenzekile, kodwa isifiso le ukuthi masingakhona ukufast tracker izinto zenzeke before that time kungasilekelela kakhulu, ngoba siyadinga ukuthi i-contractor ingene esayithini yenze umsebenzi. So i-hectare, estimation is that a hectare could accommodate about 30 trucks or even more depending on the design and the complications esayithini. Kodwa siyathemba ukuthi in a region of 350 and above trucks could be accommodated esayithini. Okay. Okushuthi ke ama time frames la sikhala ngawo nina vele ngoba ushuthi nama time frames, kodwa uncikeke kakhulu ekutheni other stakeholders athi on board ukuze sheshe si fast track bona bakhombe lapha ko October ukuthi kungenzeka ukuthi bebe sebeqedile ukwenza ama studies. Yes. Okay. Thikushuthi vele se ready la. Into engizoyicela mhlawumbe akungabe ngisabuza, ake ngibuze izumbulu. Kuzodla izumbulu engakanani ukwenza lo msebenzi? Sure. Akulula uku-estimate ngama-million. Yes. Kodwa lawo ma-figures mhlambe mawadinga singawathola kwi-company le izosenzela umsebenzi. Yes. Kodwa nje it's in excess of millions and millions. Ngoba umhlaba uthambile. Oh yes. Kufuneka ukwenziwe i-leveling kahle kwenzela ukuthi ukwazi ukuthi isisindo sama-trucks singene kahle esayithini. Yes. So there's a lot of okuzofuneka kufakiwe ukwenzela ukuthi umhlaba uleveleshe kahle, and then ama-trucks akhona ukungena kahle. Angithi ke ngoba ama-trucks ezohlala i-waiting area. Yes. Kuyafuneka ukuthi bafake ama-ablution facilities. Yes. Babhekele ukuthi behleli la belindile mhlambe bacosha njani okuya ethunjini. Yes. So there could be a tuck shop as well. Namashawa bahleli for days emgaqeni, therefore bayadinga ukuthi bathole namashawa. So it's going to be a whole suite of needs that are catered for our truckers as they are waiting on the site. Mhlambe lo mbuzo bekufanele uye ku-MM, kodwa ngoba phela sindawonye sesibuka ke akukhona konke okubi okwenzekala ngoba lento imbi yasiphazamisa kuyingozi, kodwa manje sengiyabuka mawusu ubala ama-millions ukuthi mhlawumbe amathuba omsebenzi roughly kubantu basemhlathuze abakhela umhlathuze namaphethelo lento iza nawo amathuba omsebenzi roughly sinakho ukuthi abanye abantu bazokwazi ukucosha okuzokwazi ukuthi ke bebeke iplate phezu kwetafula. Amathuba omsebenzi azokwenzeka njengoba sesiqalile. I-construction company, it's a local company. Yes. The company esenzela i-EIA is also a local company. Yes. And ngingasho nje nokuthi ngumuntu wesifazane. Oh.
Power. Amathuba omsebenzi during construction, subcontracting opportunities. Yes. For instance, i-contractor mayinganakho okunye nga-subcontractor nosomabhizinisi aba-local to provide certain services. There could be opportunities for subcontracting in many other aspects. For instance, security could be one of them. Yes. So kuzoba kuningi during construction and after construction. Sekuthiwa ke manje how is the site managed? Then lawo mathuba omsebenzi azokwakheka. Kodwa ke ama-figures for now asinawo kahle kahle. Ngoba sidepende ekutheni i-contractor leyo isinike i-plan. Yes. And then bese i-quantify ke ukuthi izodinga abantu abangaki nabangaki ngakwenzekani. Kodwa closer to the time sizozama ukuthi lo information itholakale so that there is publicity. Ebantwini bathole ulwazi lokuthi lamathuba azofumaneka kanjani. Yes. Asibonge kakhulu before we go ngoba ngizofisa ke ukuthi mhlawumbe ngizokwazi ukuthola okubhaliwe through i-email yami uzothumela uGina onayo i-email yami anginikeze engizokwazi ukuthi mangihamba ngiya kulena eminye iminyango nguphethe ukuthi cha ngifikile eMhlathuze sebehambe bafika la nina nimi kuphi nabo benginika into ebhaliwe ekhulumayo kwenze ukuthi masisebenza sosebenza into ekwazi ukunihlanganisa ngoba nifike nihlangane eboardroom nathi ngoba into esuke ishort information isungafiki ngapha kuthina ngendlela kufanele ifike ngayo mhlawumbe masiqeda nje la udadewethu uzokwazi ukungipha lokho okubhaliwe. Yes, ngingakwenzela ama-notes nje amafishane afike e-office. Yes, not a problem. Yes. Yeah. Kunye nebalazo elibonakalisa isite le. Okay. Sithe uJohn Ross la kungakuphi la ngesintu sithi kungakuphi la ngesintu. Eduze kwani phela sikabantu besintu thina mawuqhamuka lapha engaseMelomet. Yaqhamuka ngaseMelomet ebridgini lasesikhawini. Oh udlula kancane ibridge lasesikhawini. Oh yes. Ileyo site ke sikhuluma ngayo. Nxele mawusiya ehub. Yeah. Iyo le. Okay. Silana thina manje. Oh yes. Yeah. All This right. is the site. Siyabonga kakhulu dadewethu angibonga kakhulu emkhandlweni nje kusuka kuba mayor uMM nethimba lakho unomnyango wakho wonke siyabonga kakhulu ngeinformation enisinikeze yona ngicabanga ukuthi lokho enisinikeze khona sokwazi ukusebenzela phezulu kwakho Siyabonga baba. siyabonga.